I posljedno vidimo ime Aleksa i dobrodošli u prvu epizodu Far Cry 3 serijala na Fallen Heroes kanalu. Znači, danas započinjemo Far Cry 3 serijal i evo samo da vam kažem, evo krećemo novu igricu, znači ne samo Minecraft. I krenut ću iz početka jer sam ja ovo malo igrao već, tako da ići ćemo da igramo novu. Uzet ćemo Adventure mod, može, to je okej. Tako da idemo da počnemo, pokazat ću vam o čemu se radi o igrici. Znači četvorku još ne možemo da snimimo jer pokušavali smo da skidamo, a ima bugova dosta, tako da evo počinjem serijal. Ovo ću ja snimati misije, a moći ćemo vjerovatno i multiplayer ako nađemo neki način pa ćemo igrati. Znači evo da pogledamo priču, sad vas neću smarati. Fina grafika, ja sam ovo već malo igrao, čisto vidim kako je i sviđa mi se jako, vidit ćete, igrica je ekstra. Ja obožavam ovako igrice koje se rade na ostrvima, znači igrao sam Far Cry 1 i on me stvarno zadivio. Tad sam tek počinjao da igram igrice kad sam igrao Far Cry 1 i stvarno tad sam tako reći ušao u svet gaminga. Sad tom igricom Far Cry 1. A evo ga sad. Mi se nalazimo u nekom kavezu, znači znam to nas je oteo ovaj pirat kao što znate, neću ništa nam pričati, sve ćete vidjeti tokom igre. Gleda se neki gameplay i tako to. Što je ružan, majko mila oboga. Kažem, nadam se da vas mama i tata veoma vole jer izgledate veoma skupo. Možemo već da pomeramo više. Okej, ne gledamo. You're my bitch. I rule this fucking kingdom. Shut the fuck up, or you die. What is it, Jason? Jason, what is it? Why aren't you laughing now like you did up there? What, is this not fun anymore? Have I failed to entertain you? You see, the thing is, up there, you thought you had a chance. Way up in the fucking skies, you thought you had your finger on the pussy trigger. But hermano, down here, Nadam se da vas neće smoriti ovo, mada vidjet ćete, veoma je zanimljivo kasnije kada budemo igli. Ovo je samo ovaj uvodni dio ovakav sa pričom ovom, ali zanimljiva je priča, to samo ako znate engleski probajte razumjeti. Neki čudan engleski naglasak, ali simpatičan moram priznati. Sad će da krene, sad ćete da vidite. Čisto ćemo da se oslobodimo. Ne mogu da probam skroz gore. Evo ga. To je taj brat, znači on je bio u vojsci i on kao jako je dobar sa tim vještinama, vidjet ćete kasnije, sve će on da nam pomogne. A mi smo kao neki lik što je onako malo plašljiv, boji se da ubije i tako to, ali ubit će dosta ljudi. Gledajte sad. Malo ću manje da pričam o ovim dijelovima gdje je priča, a kad vidjet ćete kad budemo se pucali to sve će da bude super. Ovo druga. Evo kao to što su ga učili u armiji. Sad idemo, u početku sam dosta puta failovo, nisam znao ni kontrole, ali sada znam sve, tako da
ćemo fino proći. Mislim, naravno morao sam da službam s kontrolama i to kako bi mogao da snimam. Nisam mogao da uzmem da snimam, čisto tako, bez veze. Tako, sad mi pratimo njega. Sagnemo. Jedno ih tamo čuvari, kao što vidite, sjede igraju karte za stolom, ako sam u pravu. Ćemo možda da prođemo pored njih. Polako, kako nas ne bi vidjeli. Uglavnom, samo da ova svinja, da, ovo je divlja svinja. Dobar, sad već mislio sam se ispalio s nečim. Tako je, prošli smo pored njih, okej. Idemo dalje. Da li su to sa lijeve strane? Jesu ovih. Da. Secret, znači, i kao što vidite sa desne strane pisalo je tutorial i tu mi pogledamo naš tutorial. Aha, znači to je ovaj kao znak gore koji se pojavljuje. Samo da ovi psi ne laju. Dobro, čuvari nisu vidjeli. Sad idemo, evo ga ovaj, mislim da je ovo vas. Jeste, to je taj vas koji nas je na početku oteo. Polako, ne vidiš to. On dere svinju. Tako da je to super. Prošli smo, odlično. Čirica je jako zanimljiva. Zauzima samo 4 GB, tako da ako niste skinuli, ja ne znam šta čekate stvarno. Ako imate i slabije kompjutere, jako je dobro da odigrate ovu igricu jer je stvarno ekstra. Evo mapa, mislim da moramo nju, da. Polja, sve ćemo ovo da uzmemo. To će nam sve poslužiti, ali... Tako, idemo polako. Ovaj spava. Spava na radnoj poziciji. Da vidimo šta ćemo sad uradimo, bacimo kamen. Da, znači... T. I bacimo kamen. I on će sada pođe tamo. Kokoške, ovo malo nerealno već nas ne čuje, ali okej, preskačemo. I upadamo ovdje, znači ovo je, uff, koji pogodak. Dobar. Jay, look at me. I can't find Lisa and Riley and the others without you. So pull it together, okay? Okay, I'm sorry. Ja mislim da nam je on brat, tako nešto. Ja sam negdje dovde stigao kad sam igrao. I nisam htio više htio sam dosta snimanje. I da, skinuli smo Smite, jako zarazna igrica, vjerujte mi. Ja sam u početku mislio da je igrica sranje, ja mislim nas gađaju. Kao što uvijek mislim za neku igricu dok je ne probam, tako sam i za Minecraft, tako i za sve. Tako da uglavnom mislio sam da je Smite sranje, ali kada sam instalirao vidio sam da je igrica stvarno ekstra i ako želite da je snimamo, Milinko i ja smo sinoć igrali zajedno. Tako da stvarno igrica ekstra kida, ono. Idemo vamo. Znači morat ćemo da bacimo još jedan kamen. Tamo. Eto. Se čini kao da gledaju. A mi se sakrivamo u travu. Ajmo polako. Mrzim ako me ovdje uhvate stvarno. Ono, noob sam žestok, jer mrzim da me hvataju ovuda po ovim grupnim misijama. Dobro je. Ima li ikoga? Nema. Pacov, ima pacov i komad. Kozec. Znači idemo ispod tu sad ovog mosta, tačnije, pa da, može se reći da je to most. Evo ga. Samo da nas ovdje ne primeti, ima ih dosta ovuda baš. Ako izađemo iz kampa od ovog vasa, to će biti okej. Dobro. Ovo baš ekstra urađeno, stvarno grafika mi se baš sviđaju. Sve, tako da Far Cry 4 čim bude malo onako... kako da kažem, da ne bude toliko bugova kao što sad ima. Skinut ćemo ga i naravno i to ćemo snimati, nismo ni mislili da ne snimamo. Ali uskoro izlazi Far Cry Primal, tako da ćemo možda i preskočiti četvorku. Checkpoint, znači evo negdje snimamo oko 10 minuta tačno, pa sam uključio štopericu. Pa čisto onako da znam jer u Far Cryu nikad ne znam, zaigram se, čak sam i po sat, 2 znao da igram.
Ubiše ga. Ubi ga ko zec. Sad će morati da mu zadržavamo krv. Please, don't die. Hold on, Grant, hold on. Ne puštamo, moramo da mu držimo i to. Pravo rad ga je. Grant! I like that. No, I respect that. I'm gonna give you 30 seconds. And if the jungle doesn't eat you up alive, Znači imamo 30 sekundi da pobegnemo koliko vidim. I ovaj pušta psa na nas. run, Forrest! Run! Here's more. Left shift sprint. Run, Forrest! Znači idemo. Run! Fuck! Iza nas je pas. Čujem ga. Tako da moramo brzo da bježimo. Idemo ka džungli i pucaju nas. To nije bio dogovor. Dogovor je bio samo za psa. Idemo preko. I da se spotrljamo niz ovo brdo. Stvarno odlična igrica, sjajna. Opala. Uff. Odraz glavom. Dobro je, negdje smo pali. Semakovi nisu, jesu iza nas. Tamo sam rekao semakovi nisu još iza nas. A oni su pravo iza nas bili. Idemo kao žute tačkice, tačnije to nas navodi gdje trebamo da idemo. Juri nas dalje. Space. Dobar. Skočili smo i idemo dalje. Ovo će... Ja da čekam da dođemo do dijela gdje ćemo pucamo, vidjet ćete. Ima je da se lovi i da se čak kraftuje. Kao u Minecraftu slično, treba će nam koža od životinja koju ćemo da ulovimo. Pa će biti zanimljivo. No, ne. Idemo gore. Tako. Znači, na V se penjete gore. Ma vidjet ćete čim skinete igricu, ako skinete. Ako želite tutorial kako skinuti igricu, onda lajkujte, klikite, napišite u komentarima da želite taj tutorial, pa ćemo mi napraviti, nije problem. Veoma je jednostavno tako da... Pada ovaj. Space, moramo space, stiskamo space. A evo više. Evo ga. Dobro je, Mislim da mi se dodao poziciju, ali smo ga dobro ubili. Tako da, idemo dalje, nastavljamo. I kao što vidite, to su oni krugovi. Idemo tamo i idemo sad uz most. Nadam se da neće da padne, pošto mi nije digla baš stabilno. Shit. A ne. Gotovo. Mislim da se da padne. Ne. Ja. Tako se da. Što ćemo se udarimo. I odišmo. Dobro, za sad je ekstra, znači, evo ga, Ubisoft Presents. Sad ćemo da imamo kako to ide dalje. Ekstra, znači, evo pogledajte ovaj film, ja vam neću sad ništa pričati, tako da ono... Evo ga, znači Far Cry 3 oficijalni logo. Tako da, ekstra vidite, ovo vam se pre svake misije pojavi. To sam gledao i sad nam neko priča kao što vidimo. Snimat ćemo nekih 20 minuta, 15, ne treba ništa više. Play action completed. Da bi ne bilo toliko teško za upload, kad nam ovaj završi lik pričanje, mi ćemo završiti epizodu, pa ćemo u sljedeću istraživati što imamo dalje i naravno nadam se da će biti akcije. Da vidimo, sad pitale se gdje li je. What the hell? Nam nešto radi. To jest nam nešto radi. You are weak. Well, not all of you. The arm has been deadened to allow for the Tatau. A šta je ovo? Znači ruka mu je nešto sjebana kako vidim. It is brave to swim a storm, but to sunbathe on a beach with pirates, insanity. Ovaj krenuo da nož na nas, a? Mislim da ovo nije neki loš lik. Vidim da je okej neki, ja. Jeste okej lik neki I skroz. am Dennis. Vidjet ćemo, znači da zove se Denis. Mangao.
Alaba, alaba. The Heran, the shark, and the spider. I know who you are, Nije Jason. klet You stavlja, ne znam što are je a ovo. warrior. And the Tatao will allow for you to reveal your true self. Listen, my older brother has been killed. I need to find my younger brother and 4 other Aha, friends. znači treba da nađemo with me. mlađeg brata i 4 ostala prijatelja. Znači So on you kaže da help. pođemo sa njim. No, you can only help yourself. I'm going to free you. Aha, znači on će nas osloboditi, okej. Sad ćemo da vidimo o čemu se radi. Da vidimo. Znači evo ga, to je to selo njegovo kao... I found you Okay. on the beach. Welcome to Amanaki village. It is Amanaki something, isn't it, village huh? se zove selo. Dalamat Tengahari. I have Jess and Brody with me. The man who escaped Vas Camp alive. Znači izašli smo iz kao It's a Vasovog sign that the kampa battle has živi. turned. Our people are in need of good news. So, Da, ono će dobro da ljude, znači time, jer vjerojatno taj Vas i njih kidnapuje. Close to the strongest. Pa mora da ih kao obratuje da je nekako uspio da pobegne, ali pošto se priča da niko nije pobegao iz tog kampa nikad. Accepted. And I became a member of the tribe. They are something, aren't they? Evo gun shop vidim odmah, sam primijetio odmah. I could have anyone I choose. To što vidite tamo taj znak, But my gun will shop. is set on one woman. Ne znam šta će dalje da ide. Cash O, for weapons. jedan pare za oružje. You want to save your brother, right? I've never shot Da anyone vidimo, before. nisam upucali nikog, kaže on. What do they say in America? There's a Pa first postoji time prvi put za sve, da. for everything. Ekstra, znači uzeli smo novac. I sada se upućuje u gun shop, jeli. Eto ga, znači, neću kupovati sad ništa, to bi bilo to za ovu epizodu, znači, ako vam svidio Far Cry 3 prvu epizodu, lupite like, napišite komentar da želite još i mi ćemo rado snimati još ovoga. Znači, to će biti jedan novi zanimljiv serijal na našem kanalu, čim kupujemo oružje, vjerojatno ćemo brzo da pucamo, tako da to je bilo to od ove epizode, hvala vam što ste gledali ovaj video, ako vam se svidio, lupite like, share i subscribe se na kanal ako niste i to je to, pozdrav! Ubijete 30 likova odjednom. A da ne umrete naravno. Jel vidiš moj začarani chestplate? Da, vidio sam ga. Igramo